Yes, reka twongere tubahe ikaze muri iki gitondo cya kare aho ibintu byadogereye. Umujyi wa Goma mu gace ka Mugunga hongeye kuzamo bamwe mu babombarda umutekano muri uno mujyi, ndetse ihuriro rya AFC M23 ritabarira ku gihe ababinjiza bakaba bamaze gufatwa, abari baje mu gisagara babura communication. Ni amakuru akomeye tugiye kubagezaho aho turi burebere mu gace ka Itimbiri, ndetse turebe muri Kiwanja, turebe mu kigo cya Ecole Meyosa S Damien aho hiciwe abajura 40 bose. Ni munyemere rero tuza turebe umutekano ukomeje kuba ikibazo ndetse n'agatereranzamba muri uno mujyi wa Goma, aho ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bisubirwamo, ndetse turareba ku mirongo y'imbere y'urugamba, turebe muri Sud Kivu, turebe uko situation ihagaze umenye akantu ku kandi. Mu nkundi rero tuza turebe page nshya ikomeye ikomeje kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone turakira umunoko informa aduhe ibyo needs bikomeje kuba n'ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse turebe uko kuri frontline byifashe. Mu nkunde rero mbashimira mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa ni ukureba munsi ya video mugakanda subscribe, bityo mikongera mu banyamuryango ba Kigali News badahwema kumva amakuru acukumbiye kandi yizewe. Nge muri kumva kandi mugiye gukomezanya ni Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Mwaramutse. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yes, aha ni ku munsi w'Imana, navuga ko ari isabato, tubonaho no kwifuriza isabato nziza abayemera, ndetse tunifuriza weekend nziza ku batemera isabato bitegereje kuzajya mu materaniro ku cyumweru. Ariko tubonereho kubibutsa ko uyu munsi ari no ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho ibintu bikomeje kudogera nyuma yuko abari bazi yuko AFC M23 yarambitse intwaro hasi nyuma yuko bamaze kubona imirongo miremire bava mu bice bigiye bitandukanye birenga 14, aho bavuye mu bice bya Rubero 11, hano za Warikare bava mu duce dutatu, urumva ni uduce 14 bavuyemo. Abenshi bahize bavuga ngo bagiye no kuva mu bindi bice ndetse basohoke no mu mujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Ariko nyamara ibintu bikomeje kuba bibi cyane, aho AFC M23 yakaciye bamwe mu bari baje guhungabanya umutekano muri uno mujyi wa Goma. Bwana Bizima, ibyo abantu bibazaga byifashe bite? Abenshi bari bazi yuko n'ubundi cyangwa ababyumva batari kuri tere bazi yuko AFC ishobora kuba yaramanitse amaboko yaravuye mu bice bigiye bitandukanye. Byifashe bite Bwana Bizima kubona yuko muri ibi bice, urabizi ko mu minsi yashize hano mu gace ka Mugunga hagaragayemo bamwe mu bari baje guhungabanya umutekano, ndetse babonye ko banatwitse n'inzu hagapfa n'umukecuru. Maginga ya byifashe bite? Ese bari kugenda biyambambaranya bavamo cyangwa bari kubaka ibirindiro bikomeye mu bice bagiye bafite? Ibi ni ibintu bimaze igihe kuvaho biriya mirwano y'ubushize yabereye muri kariya gace ka Sake. N'ubundi uribuka ko ni imirwano yabaye nk'aho itwara umwanya, ndetse kandi yari ikomeye ku buryo bitakekwaga ku muntu wabyumvise ku ikubitiro. Zari za mvugo ngo bari baje gufata umujyi wa Goma, ariko ntabwo ariko bimeze. Ni amakuru yaje kugaragara ko bari baje gushaka ibyo kurya bijyanye na situation baba barimo ndetse n'ibice baherereyemo, ko ari ibice bidatuwe, ari ibice bya pariki. N'ubu rero cyaba hose muri uyu mujyi wa Goma mu nkengero zawo nka sabotage yava kuri FDL cyangwa Wazalendo, nicyo nta kindi kiba kigambiriwe, kuko ntabwo waba utarya, ni ikintu kidashoboka, kandi na operation nimwe wakora ibyo bintu utabifite, kugeza ku rwego rw'uko mu bice baherereyemo, kuko ubona ko ukuye muri no pariki ya Virunga ndetse Nyiragongo ukazenguruka inyuma za Rwindi usa n'uwerekeza za Kanyabayonga, urabizi ko ibyo bice by'inyuma Kanyabayonga ni agace kagenzurwa na M23. Gusohoka ishyamba werekeza za Rugari M23, urumva ni ibirunga n'aya mashyamba biri hagati kandi bigoswe na M23, ku buryo nta hantu bahurira n'igiturage kirimo abantu cyangwa isantere yose ituwe.
rero kurya ni ukubishakisha imbaraga ndetse bakahatakariza n'ubuzima bibaye ngombwa. Nicyo kiba cyabayeho muri ibi bice, ubona ko ari n'ibintu bizakomeza kubaho kuko operasiyo iri kuberamo hariya ni operasiyo nini kandi iri mu bice binini bitahita bikorwa by'icyumweru kimwe, ko ubuso bw'izi pariki ni bunini cyane utagenda n'iminsi n'itatu ngo ube ubushoje. Rero ntabwo wavogeramo harimo ibirindiro bya FDLR kandi ni ibintu bizwi cyane ko zirimo bijyanye n'uko ari amakuru y'ubutasi M23 ifite, ntabwo ari ibintu ibwirwa. Niyo mpamvu ubona ko basa naho bateguyemo operasiyo zikomeye ariko bakanga gusa naho bijandikamo cyane bijyanye no kwanga ko habaho kwangirika cyangwa se gutakaza, biba ngombwa ko basa n'abafunga inzira zose zisohoka. Ariyo mpamvu kuza gushaka ibyo byose baza barasana mu buryo bwo kugira ngo babashe kugira ibyo babona. Ni ikintu kizahora kibaho haba muri Rucuro, yaba muri izi nce za Rugari ndetse no mu nkengero za Goma. Bizajya bigenda bigaruka kenshi mu buryo nk'ubwo bwo kuba baza gushaka imibereho kuko nta kindi cyerekezo baba bafite muri ibi bice basa naho barimo. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko n'ubundi na za Kiwanja harimo kugaragara imirwano ariko atari imirwano ya Croatia, ari abajura 40 baje kuri iki kigo cya Ecole Maesaf Damien. Aba bajura n'ubundi bivuga ko ari aba Wazalendo, barabaho bate, birabagendekera bite ko bakomeje kugenda nyine bivugwa ko hari operasiyo ziri gutegurwa kandi zamaze gushyirwa ku murongo, aho bivugwa yuko AFC M23 bakomeje gutegura ama operasiyo agiye atandukanye mu kugenda bafata bamwe bakorana n'abo ngabo bazira kuri telefone. Bwana Bizima, urabona abiri ku ruhe rwego kuba bari bwizere yuko aya mabanda atazongera kuza kubombarida umutekano mu bice biyorwa na AFC M23? Ego ni ikintu ubona ko M23 ishaka gushyiraho iherezo kuko wagiye ucyumva kigarukaho cyane mu kubazwa impamvu batakaje biriya bice. Icyo nacyo cyavuzweho yuko batangiye gushakira amahoro mu birometero 500 cyangwa 300, kandi hari ikibazo cy'umutekano muke mu birometero 25 cyangwa 50 uvuye mu mujyi wa Goma. Ubona ko rero ariyo mpamvu ubona ko iki gice cya pariki ya Virunga ndetse na Kausi nako na Nyiragongo ndetse na biriya bice byerekeza Kiwanja buvuga mu mashyamba ya Rwindi, ubona ko hari ibice birimo FDLR ku rwego rwo hejuru na Wazalendo, kandi ubona ko iteka ryose igiturage cyaha cyakomeje gusa naho cyibasirwa mu buryo butandukanye cyane bw'umutekano muke, kuba bicwa, basahurwa ndetse n'ibindi bikorwa bibi byo kubangamira umutekano wabo. Rero ni ikintu ubona ko M23 ahangaha ishaka gusa naho ishyiraho akadomo ku buryo ibi bice ishaka kubigenzura neza, bitari biriya byo kuvuga ngo aka gace karimo pozisiyo za FDLR cyangwa Wazalendo. Muri iki gice gisatira iyi mijyi igenzurwa na M23 kandi ubona ko iyimaranye. Yes, Bwana Bizima, rero tujyane ku yandi max n'ubwo byose biri kuba ku max agiye atandukanye, ibintu bikomeje kuba imberenge. Tutagutindiye rero tujyane ku mandi max utwapdating utubwire uko situation ihagaze sahingi muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatandatu. Yego, reka duhere muri Warikare aho mu gace ka Kayirenge M23 yabashije gusa naho biri kukagenzura mu gihe havuyemo Wazalendo zari zaje ku munsi w'ejo zisa naho zishimye ko ari uduce M23 itakaje. Ni nyuma y'uko utu duce twose basaga naho batwibeshyeho, ariko M23 ikiturimo aka gace ka Kanune ndetse na Berekeza. Kanune, Rusamambo na Bukumbirwa ni uduce bari bamaze gusa naho biyakiriye ko twavuyemo na M23, ariko bwari uburyo ubona butaziguye, habayemo kwibeshya kuko utu ni uduce habayeho gufata imbunda z'umusada bazerekeza mu zindi pozisiyo bijyanye n'aho bari bazi ko ari urugamba rwa FARDC ruri kuhategurirwa kugira ngo bagabaye ibitero bakoresha imbunda ziremereye. Izi zigenda mu buryo bwo gutanga musada
ziba arizo zipakirwa mbere rero z'ingenzi zari zikenewe, bo bahita biyakira ko kuko hari ku gicamunsi ko izi ngabo zabaye nk'aho zihava. Rero mu rukerera babaye nk'aho bagwa muri ibi bice, bari muri izi pozisiyo bari bazi ko zavuyemo, nta n'ubutasi bigeze bashyiraho. Babashije kuharasirwa cyane bikomeye, ndetse ari naho batakarije aka gace kandi basaga naho n'ubundi batakagenzuraga neza, ariko ubu bakaba basa naho bagafite. Rero muri aya makuru yari yagiye asohoka cyane bagaragaza ko hari ibice byinshi bari gutakaza muri Walikale ndetse mu nkengero za Masisi, ariko iki cyo bagihakanye ku ruhande rwa M23. Batanga n'ingero z'utu duce, baravuga bati reka reka agace bagaragaje ko bavuyemo ni kariya kanya gasatira ruguru ya za Nyabyondo, niko bagaragaje ko ariko gace kavuyemo kandi nako ari ku mpamvu zabo bwite zijyanye n'umutekano w'iyi pozisiyo yari ihari, kuko babonaga ko idafite ibisabwa bihagije bijyanye na operasiyo za FARDC ziri kubera muri ibi bice. Rero nta buryo bwo gusa naho batakaza, ahubwo habaye nk'abagaragaza ko imirwano ari bwige gusa naho ikomeza cyane badevasinga mu bice by'imbere kuruta uko abantu barimo babyibwira cyane. Yes, Bwana Bizima rero ndumva Nord Kivu ari bombardement, ariko na Sud Kivu ibintu ni ibicika. Yego niko bimeze. Ari ibiri kuvugwa ko abawazareno muri groupement ya Buvira, aha ni muri sheferi ya ni Buvumu, ni Buvumu cyane Bukumu, ahangaha ni mu bice bisatira ino misozi ya Haut Plateau. Bivugwa yuko abawazarendo harimo uwo bita Nicolas Muhabura ndetse na Nkuba bamaze kuhagera. Aba ni bantu ki, basobanuki? Hari amakuru cyangwa hari amateka yabo waba uzi? Abo ngabo uko bisa kose ni abashobora kuba bakora umutwe wa wazarendo, kuko ubona ko kenshi aribo bafite abajenerali bafite amazina atandukanye muri ibyo bice, baba badasa naho bazwi cyane, kuko iyo ari FARDC ba komanda baho bari muri operasiyo akenshi baba bazwi. Ni amakuru wumva ko byanze bikunze iyo ni wazarendo ishobora kuba iri muri ibyo bice, kuko ubona ko ako gace n'agace gasa naho ari gake katakundaga kuvugwa. Biragaragara ko rero bijyanye n'uburyo wazarendo muri biriya bice isa naho itari kwijandika muri iyi mirwano, kuko bayifasheho izina ry'uko ihubuka cyane ishobora kwangiza iyi operasiyo, kuko iritonderwa cyane. Ubona ko batangiye kugenda basa n'abikorera ibikorwa byabo bwite, mu buryo ubona ko badashaka kuvanga operasiyo n'izi koalisiyo zindi bari kumwe, bijyanye n'uko basa n'abahabwa akato muri operasiyo zikomeye ziri gutegurwa muri iyi minsi. Yes, duhita nijya rero ku mutekano, duhe ishusho rusange y'umutekano mu bice bigiye bitandukanye bya Sud Kivu. Amakuru ahari ni uko mu Minembwe muri kano gace ka Fizi, hano muri akisi bakunda kwita kwa Murima, habereye imirwano ikomeye cyane hagati ya FARDC ubwayo ku ngabo za Special Force Ibu basubiranyemo n'ingabo za FARDC zisanzwe za PM, bigaragaza ko ashobora kuba ari nka military police uko mbitekereza, ariko ziri muri operasiyo y'imirwano. Habaye imirwano itabasha kugaragaza icyo bapfuye, ariko ni imirwano yabaye itwara umwanya munini, amasaha agera muri 4, ku buryo amakuru yari ahari yari bizwi ko ari M23 twirwaneho, ndetse bibaza ukuntu zigeze muri ibi bice. Nyuma aho kabaye rero biza kugaragara ko aribo ubwabo bisubiraniyemo, ariko icyo bapfuye kikaba kitarajya ahagaragara. Ni imirwano ikomeye yabahuje kandi yabashije gutakarizamo abasirikare 5 ba Ibu Special Force muri iyi mirwano yabo, kandi ubona ko na n'ubu mu guhosha iyi mirwano n'ubundi izi pozisiyo zitari kumwe, n'ubundi buri gice kiri ukwacyo kandi gisa naho kikigenzura mu buryo ubona ko hatarabaho ubwumvikane, ariko icyo bapfuye cyo kiracyahishwe, nta makuru yacyo arabasha gusa naho atangazwa. Indi nkuru igaragara inaha ni uko ingabo z'u Burundi
zifite imyiteguro ikomeye yo kuza kurasa muri Plaine de Rusizi, kandi ari ibintu byakunze kugarukwaho cyane bijyanye n'ingabo ziri ku mupaka wabo ndetse n'ibikoresho byamaze kuhagera biri kugenda byiyongeranya. Ubona ko ari nk'umugambi mushya bijyanye n'uko hari hamaze igihe havuga ko ziri kwikura muri operasiyo cyane, ku buryo hatangiye kwibazwa impamvu zitakigaragara muri operasiyo cyangwa mu mirwano iri kubera muri ibi bice ya Plaine de Rusizi. Iyo bibayeho rero yabaye nk'aho yerura, bigaragaza neza ko igarutse ku murongo w'imbere yo ku rugamba rwose, ku buryo ariyo isa naho igiye gusa n'iyobora izi operasiyo zose ziri kubera muri kino gice cyihariwe n'ingabo za Angola cyane cyane muri iyi minsi itambutse. Yes, Bwana Bizima, mu yandi makuru biravugwa yuko General Neva yahakanye cyangwa yigaramye AFC M23 mu kuba barabasabaga ko bava mu bice bya Uvira batarahura n'ikibazo gikomeye. Ibyo ni byatangajwe n'ihuriro rya AFC M23. Neva rero yabigaramye aravuga ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo kumubwira, ahubwo bakaba babwira ihuriro rya FARDC kuko bo ari abafatanya bikorwa. N'ayo makuru rero akomeje kugenda caracara. Mu yandi makuru biravugwa yuko n'ubundi ingabo zikomeje gutegereza ko gahunda barekura bakotsa igitutu AFC M23. Nubwo ibi byose biri kuba, ariko bamwe bati AFC M23 babona ko idafite uburyo bwo gukomeza kwavansa kwataka umujyi wa Uvira bitewe n'uburyo ki iyaba ari abafite gahunda yo gufata umujyi wa Uvira bakabaye barawufashe. Bwana Bizima, ibyo bintu babivugaho iki, by'uko AFC akabaye ifata umujyi wa Uvira kandi kuwufata atari ibintu byabagora? Iki cyagarutsweho kare cyane ku makuru yo 23 ubwayo yivugiye yuko ni amakuru y'ubutasi, ntabwo ari yagiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa yatangajwe mu itangazo, ariko agaragaza ko bo babazwa impamvu uyu mujyi utarasa naho bawigarurira, kandi ubona ari ibintu bishoboka. Bo batanga amakuru bagaragaza ko badashobora kujya muri uyu mujyi umeze nk'ibinika, bagifite ibibazo biri mu nkengero z'uyu mujyi ndetse cyane cyane mu misozi ya Minembwe. Ubona ko gufata uyu mujyi udafite igice cya Minembwe ushobora kuba bitavugwa neza cyangwa utabirambana cyane bijyanye n'umutekano wabo bifite. Rero hariyo mpamvu ubona ko hari umugambi mushya cyane uri gutegurwa na 23 w'ibitero karundura cyane bishobora no kwibasira iyi misozi ya Minembwe ku rwego rwo hejuru, ku buryo iki gice cyo hasi cyo basa naho bagifite amasaha yariyo yose, ariko hakaba hari imbogamizi z'umutekano muri iki gice cya Minembwe ubona ko kitaranozwa. Ariyo mpamvu ubona ko habaho kudindira no kugenza gake kuba barinjiye muri uyu mujyi wa Uvira. Yes, Bwana Bizima, rero hari izindi updates tutakubajije, wakwa-updatinga abakunzi ba Kigali News? Reka nse n'ubinyuramo nihuta. Ni amakuru agaragaza ko Baraka hari amato 3 yiteguye gusa naho akura ingabo za FARDC nyinshi ziri muri uyu mujyi wa Uvira, kuko hamaze gusa naho hari amanama amaze gukorwa mu bijyanye na operasiyo muri Uvira ndetse na Plaine de Rusizi, yuko bashaka gusa naho hiharirwa n'ingabo z'indobanure, kuko ngo byakunze kugaragara ko FARDC Wazalendo ari abagambanyi ku rwego rwo hejuru. Ariyo mpamvu ubona ko iki gihugu cya Tanzania cyabijemo neza cyane, cyo n'igihugu cya Angola ko ari wagiye gukora izi operasiyo zigiye kubera muri uyu mujyi, kuko ubu tuvugana amakuru hari nuko Tanzania yemeye kuba yakohereza 12,000 muri aka gace, ariko bo bagasaba FARDC ko izi ngabo zayo zisubira inyuma kugira ngo igikorwa cyabo kinozwe neza nk'uko ibyifuzo byabo bimeze. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo. Yego, murakoze. Yes, namwe bakunzi ba Kigali News, reka twifurize kugubwa neza, amwe mugiye kuruhuka ndetse n'abagiye kujya mu kazi, n'abagiye gusenga, amusengera abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Mboneraho no kwihanganisha umuntu uwo ari we wese ubabaye, ko barasi ko gupfa kandi Imana burya niyo nkuru. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Update zo murabizi nakagaruka.